Kardom Karbi Anglong pini nilia ko puthat wang thalon nalitum kelang bom mate kaching hunai channel la Karbi Teach 2.0 long lapen aprangsi kadu kawe nili video mate nili channel long non kelang bom mara doan panstame Karbi Teach hin mate nili hin pen Kardom pajriklo Kardom lapen non kelang bom nalitum la Karbi Teach 2.0 long jong sa kimilang pul nalitum subscribe igo lapen adung het bel arjan ta duit dak nalitum ber pon ek deno la pulte monon phini lika freka video le upload stame nalitum mobile long nang le da prai mate kilong da prai afan lo la pen pinia video bangken non molam ke ili karbia khaitum ta business ke claim mate chihung pik ano mate chirung pik chethang o an lo la sila so business claim pulte ili Karbi Anglong or long si business certificate pudu do la so certificate nalitum andar la dipur town committee la so अंदर नाले तुम जो से बिजनेस क्लेम पुलोते ईस्ट नो वेस्ट नो नाले तुम ला सर्टिफिकेट बांग के नांग सर लसे लसो सर्टिफिकेट नाले तुम हैमिंग निलन पेन कोसन सी के अप्लाई नहीं मा इमी था मोबाइल पेन ऑफिस दाम दे पिन पेन नाले तुम कोसन सी सलाम थेगी मा पु बांग से निली पकलांग पन पपुलो लसे नाले तुम वीडियो के चेक बिन की जुदान लांगो लालो पुलते नाले तुम चीनी एक बो प्रोसेस का अप्लाई नहीं मते कोसन सन मा लाई हुई नाले तुम चीनी एक बो lapen non 1k le fan 30 subscriber nang lang la sinali tum coaching hondo pulte na plan dun den no pinele te pen abjang si 1k le lo pulte ni le giveaway ta pangcheng pon fit po la pen nong nani tum giveaway ta kuma mama amendo la bangal long ik thai pula si intro lang dat video ar lo le chethan ponona mate video le lang ponona tangte intro lang igon lapen aprangsinal itum na so video jong se apply pala itum na so video description on long sta link long that penal itum atheng no sonar jan mate nang chiklang ikpo lapen itum dak thek longi Issuance of business registration certificate KAAC under KAAC lo Karbi Anglong autonomous council lo lapen itum dak thek pon longi the guidelines mate requirements ke nang sor lahai hui dak tok pon thailo labang nalitum pure go lapen nilibang dak mal anang nang pachini edet po mat nalitum to dam pen lang dam igon dak lapen da fit ki dam nei nalitum dak hini option di apply lapen register pudi la apply lapen lamang ke register la hini do nalitum thek pon long po lapen dak one number lang to if the applicant is a first time user he and she need to click the register tab provide to top right corner nalitum dak thek loi la register jong sa kimilang pol nalitum register paprang nang pol lapen id password lahai hu nalitum dak pen create nang pol lapen la so aputha kanili video upload erlo nalitum la so video link nalitum la I button nang thek loi la song do dak nalitum long pone dak lang pen nalitum register no mate nalitum account create no la pen nalitum dak la sono tok dak login la hui apply that pen fit nalitum pay nang po la pen documents sajad upload nang po pul hai sidak bang tok chor la pen la 8 number lang after successful completion of the service within 7 days the instance of business registration certificate is generated 7 days anai dhar dak la generate mate la lock accept la si nanitum thek pon lang po 7 days anai nanitum chonghong pon nang po la pen padar depin pen non nili dak aprang pan account create tang do sinili non apply po dimber ikpo la apply long ber det pen finally tum thing no stame la son dak please log in pen chiklang igi pop up la son wang po la pen dak nalitum thek pon lang po id la pen nalitum login id dak ber iknang po la pen one otp mate password nalitum dak ber ikna ber nang po la pen det la ber di la captcha bang ta nalitum chini ik po mine la captcha bang la dak ber iknang po la sodim ha la sodim ber det pen afit nalitum la login pu thek loin la ber ke tok la login pu thek loin la sodim login fit nang po jang se password cheating ni det pule nalitum dak thek loi
dak nalitum login ID ber igo lapen dat nalitum password ting ni dat pelte la get OTP plong ber igo ante OTP nalitum dak registration hola mobile number ki pil so mobile number long stame OTP bang dam equal so OTP bang nalitum beno lapen dat la same process la captcha bang dak nalitum captcha podim ber ignang po nalitum mobile lang la captcha bang kapre gi asi dak beardet pen nalitum login fit melo asi pada depin benilita ID password ni liber ikpo lapen aprang le chethan ponlo na lapen det ni lidak login po non ID password ai hui lapen captcha hui tani liber elo lapen login det pen finally tum athing no lason interface cheklang ikpo mate arjan ai hui nang cheklang ikpo nangli tum dak thek ponlong pola thakta application for business registration certificate lapen dak supporting documents banali tum dak main kinang sort bang dak thek ponlong po documents to be enclosed with the application address for bang mandatory nang po lapen identity proof the mandatory nang po lapen 3 passport size photo nangli tum nang wek po lapen valid MBTC house tax deposit la so receipt dote make avite nangne lapen valid MBTC room rent deposit latanangne lan mandatory re lahai hui bang lapen special reason consideration letter lahai hui tanangne lapen dak still pulled the time limit of providing the service 7 days an dak dodo 7 days ang bong penjong sinang litum certificate long level nang litum complaint email ho lapen application long le than dam nang mate details sai huile application details song le lang dam lo nang aprang sinang litum dak applicant prefix pudui lapen dak so dim click that penang litum dak comment ben si apply ma la so aprang padodo do mr miss mrs la sondo asinang litum las bang select pon ego select that penalitum dak first name banalitum ber pontunang po first name ber that penalitum last name mate akur banalitum dak tok ignang po la tok that fit ako ber bang tunang po gender banalitum dak pen select pon ego female male mate other do la ki thom pen nalitum select ego arlo so pin so la son do la pen that nalitum kas bang general ma OBC ma ST ma ST plans ma ST hill manalitum dak pen select pon ignang po kas bang la penda da fit one second la penda da finally tum dak father mate husband name nale tum dak bang tok ignang pola tameno terila thema dak star dokok la dak tok pon ik deno la penda nale tum da aadhar card la so number aadhar number banale tum dak 12 digit bang ber pon igon la pen dak applicant mobile number koma amendment apply ma la so minute abang phu mate abang phila so an mobile number dak chipi vek nang pola pen email id do pelte email id pidenoi ave pelte nang nelo la pen ako applicant address banali tum dak thek ponlang po district nali tum dak pen select ego Karbi Anglong ma mate West Karbi Anglong ma dahini option do la sinali tum select pon ikit deno la pen dat post office tanali tum mandatory lo so post office ma nali tum dak tok dun ignang po tok det finally tum dak police station hanali tum select ponang po anjok pani boithalangso bokajan bukulia borlang fair lapen borpathar lapen chokola lapen daithor lapen dilai lahai hui nali tum dak pe doi nali tum ps bang select pon ik det nang po lapen dak nali tum business details la so details banali tum dak tonang po business ma lapen name of corporator lahai hui nali tum dak pen fill up pon ignang po lapen that community lapen occupation trade lahai hui bang kenang solo lapen class of business be business nali tum claim manali tum dak thek ponlong po wholesale lapen retailer lapen dak daily weekly market organization lahai hui nali tum dak pen select pon igo lapen dak address pan ta address tok pameno nali tum kosodim si nali tum business ki claim mana so address lapen business location da nali tum dak tok pon ignang po lapen business location by ward number lahai hui nali tum dak tok pon ignang po lapen a special region or for consideration nali tum dak if any tok te data cho lapen building rent lamate on manali tum dak tok ponang po emithang bolte emithang lo dokan polote lapen la nali tum dak thekloi declaration ma nang tum theklang po I have understood the prevision of the food town committee business registration notification number la nang tum dak agree nang po la I agree pudi sodim nang tum ber
ik nang po dak ber det pen phi nangli tum la word verification mate captcha lo rata la so captcha banale tum la ber thekloing la so box so nale tum fill up on ik nang po mate ber dat nang po la pen dat nale tum la ber thekloing la son option do dak ke thom pli do la si dak draft do la pen submit do la pen close la pen restart pudo atha resend pudo la sinali tum jong si man si submit di pulte nali tum la draft long save yongo la pen non se submit po pulte nali tum tak pen submit igo la pen submit me pulte nali tum close non la pen ako tok thu pa me pulte reset long ber igo te ako form ba nali tum ki tok tang anta dak right hypo la pen dat nali tum submit lo pulte submit dat pen fit 50 kalte 20 rupees anali tum han anam bang na and data tag asila an bang pinang po la 50 20 rupees an bang la pen pidat pen nali tum acknowledgement number bang longi la so acknowledgement number ban nali tum bikaw nang po mate print out dat nang po la pen documents tan nangi la submit data fita documents na hang thula nali tum afan ase documents ban nali tum pp man hang la chipi dona la pen da ko da ka same option on nali tum submit igo la pen pen li pu asan se 30 rupees kale 50 rupees an any la anamang nali tum online le payment da chok paytm google pay phone pay jat pen stami nali tum payment mang pinang po la pen nali tum acknowledgement long po la pen nali tum la soft form nali tum print out that no mate screenshot hai hui en thai no la pen acknowledgement number bang nali tum check dam status nali tum dak pen check pon me po la thekloin la son akung thekloin ho la view status of application pudi la acknowledgement number pen nali tum dak check dam ik melo la sipinia video long mala anchol nali tum video lang misan pul subscribe ikon la pen like comment share ik thana nali tum kasi kadu ka veta la certificate bang business jong se claim tikina sa la antum hemi nilon em thang mobile mate laptop hai pen nali tum apply mail office dam depin mate town community long visit dam depin pen nali tum online pen ta claim melo la ancholo la se video lang misan pul tem pen li post no nali tum like comment subscribe bang ting net pin sime pon la se pinya video long mala ancholo dam me thang me kardom